Lalelake engikuzele namhlanje ngifuna ukuzomtshela uSandile ukuthi sengithola omunye kuBen 10 lona kuno 28 years yabona ke lo ungathi uqale wangile enyangeni wangicabangela kahle hey angilali ngisho ebusuku ngiye ngimphuphe ngathi usele eduze kwami and ngiyabona ngathi khona into angenza yona ngathi uyangikhafula ngoba ngivuka ngisho ebusuku ngimphuphe bathi ababukeli wena abakukholwa ukuthi wena ngempela una 44 namhlanje nje awuzizwa awufeel ngathi uthi ungakhuluma iqiniso noma mhlambe nalowo mbuzo ngeke uphendule ngeke kanti usangibuza leyo nto namanje yindaba ekhanda lakhe ayithathini kahle kahle Mama Zet ababukeli abafuna ukwazi hayi ngoba mina ababukeli bakuphikisa ukuthi wena una 44 yes bathi wena uyazehlisa ngoba nakufuna ukubamba izingane ezincane ungathini ngalokho angihlangani naleyo nto abayishoyo bona mina ngingena indawo nje endabeni zabo abaphume endabeni zami abangiyeke ngixakekile nginestress kaSandile nawe uzobuza uzongistressa ngabalaleli awahlanqane Mazethi bebaningi kanje abantu besilisa intshebe la phandle kati awusho la uhlala ngakhona mhlambe ngaba abakusheli noma mhlambe kwenzakalani noma awuyiboni ngathi ufanele abantu abawusize wakho uzothandana nengane encane Yabona nje lo mbuzo nje ungibuza wona kwayiwona nje ungithwesitshe phezukwelinye itshe ngilithwele ufuna ngithini ngempela ngoba ngakutshela nasekuqaleni ngathi manje sefuna ngichazeke ukuthi baba banangaki iminyaka engitshela kona nje ontanga yethu banoshukela ngiqedile lapho ingakho ke ngiyithathela oBen 10 ngoba cha bonayo bayangifunza amadanona nje mina uyazi wangifica ngihlalele ngihleli eyami nje ngigeza ngamanzi ithuli ithethu wala hey South Africa kunzima emhlabeni kaNkuluNkulu yabona ke lo wamanje ungisatha njengequeen imntakwethu yabo mangihamba naye ngemoto wehlangala afika ngivulela isicapha Oh ya bafuna hayi bafo ngoba ngiqonda ukuthi ngikubanga lesicefe mhlawumbe yabo khona Mazethi la uthi nje khona into afuna ukukutshela yona nje namhlanje lo elamanqamo yabona we bafuna manje